Kanti ke zibuhlungu kazipheli bakwethu sesiphinde sagqameka ingozi ngokushiywa uNothi umfokantuli endimeni yomaskandi. Nginibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV lo nimingelelayo Siphumelelo kaMpele phasi lemzimkhulu bakwethu. Njengoba ngishilo indaba esiyitholayo sithola ukuthi useshile emhlabeni uNothi umfokantuli obedlalela uSomnandi Siginci aphinde anandise imvumo kuKhuzani. Kanti ke bakwethu okunye sikutholayo kuyavela ukuthi leli ciko like lasebenza noMtshengiseni kwiSiginci lala uphumule mfokantuli. Sengathi nomndeni wakhe bakwethu ungalala ngenxeba usale ngokuthula bakwethu. Sithi dudu kumndeni, sithi dudu kumaskandi wonke, kumhlaba wonke bakwethu ulahlekelwe. Sigameke ingozi engiqiwantwala bakwethu ngoba le ndoda bayasho ukuthi bekuwumuntu othanda ukusebenza nabantu kanti bewuthanda umsebenzi wakhe. Sengathi ungalala ngokuthula mfoka Sompisi. Kanti olunye udaba esilitholayo bakwethu la sithola uDr Khihlelezi eshuthe nabonkosikazi bakhe bobathathu, okuchaza ukuthi indumandumane kusayihambela kahle emzini wayo. Uyabona nje ukuthi bajabulile onkosikazi, naye uDr Khihlelezi ujabulile. Siyambongela ke umfoka Khihlelezi. Lokhu akwandile muntu, sithi siyabonga Dr Khihlelezi, siyabonga professor wethu bakwethu. Mina ebengikuphethe namhlanje kuyaphela ke khona la bakwethu. Ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.